mobil itu parsingkuras saja. Di dalamnya kapag doon namin din nilang tamiyang alu-alu damang majatusi. Nung di alu-alu ko biyamang to kasih din natorot. Alu-alu mamang muse tutod di panuturi, tutod di parsahalay. Asang giat na hulahok kami di baga sa tikyo tuwari na nengro. Asang giat dituturi jala di parsahalay. Alu-alu mamang tutod di panuturi. Gabi masalah oras nung dia dulu ko biyamang imatutod di panuturi. Asa sa kanila is dua-dua na amang namalo nami sila lang ni uru-uruin na sila lang ni tuba di pangiduan nami di hati-haw sa tuwari na ng ro na me nasujari marungutumot na matua sudah marlas roha alulu mamang tusi nung masih kok bibit ko mang imadidilahan na dulu pangalu-alu ko ni marhitay mamang mula-mula humado mamang asa dimulahon na uli dimulahon na dinggan asa kudalo kami beda mamang mula-mula na bustir duit na nadingga asa takas uju purben na takas abu suakul matakas di hati-hau kita ucapan syukur marsialahon naung kepala desa imasini merobek cernahor siat tonga-tonga dioputang ala ni anak neng tujulu na neng gabi si utonom anak dipuri imasi paimaon anak di tonga-tonga imasi harungguan amang nimrod doin ang baru tabah di patupa amat tadi batado pasu-pasuna di tadi hari-hari nang salpi satu dikyaw naung di patujolo ima waparnya puta upus samaredu ima sinimro bacar nahor kami kepala desa parsinggurasa tiada mustahil bagi Tuhan marhite di halas nerohanami songon na kukirip pami asa di jolo ho amang si utonon di pudi hoi amang di tonga-tonga ho amang si arungguan dipudi ho amang si paimau arana ku baju dulu habi ho amang di julolom majodi amang asaro habi haha angdim poparyo puta opus samaradu mangaliatun peraspir asa diliatun nauli diliatun nalinggan asa diliatun pirnin napoki bahul-bahul makasalongan asa tujuan niaryon dinawa buat tugasmu ho amang bir matodim julu-julu dalam di pangmoan dulu amang amang namalo nami sampai waktu kami maboras bir ya bukan cekek mi aman ajis napas diubereng cekek mi jadi asa hupasahata mi boras pirot hamuna tubungan nami ijolo ninata huamang ijolo ho dan buhulan nina manortor ho boras piro banget to dungani iya jadi pada mama masih nak bantu sih
Ima boras pinarak majalo do hita isipo para niyo putay. Bolo pe hita masih pasuan amat tadi batama managbayak kapasipasuna. Marhita yamang parmusin namin asal liya panggabian liya parhorasat di amin na mahamarang ni. Odo biari na umatikina di kesempatan di amin na sa asuhuton. Na wadong anak tujulo siya kami na mahamarang asa huliat to kami to kepala desa baru nami on siya to batohan ni kami opus sama redu ya ato orang say sorry marhitei jolo hubulang-bulang kami majo jolo huwai kami majo ada tohonan niya puta si jolo-jolo tubuh asa ready hamoy nang asa ta bulang-bulangi dung ta bilang-bulangi asa ta lihat ton imana ditunga-tunga ni alamat ka namarapang namar jualon tului rumah mo tusojo to mulu tulu pintu na tulu mamak na ro una kulani na to dia amanya di roho dungane apa kamu deh dungane iya roh serenai roh hamak bena roh doa amat tato madu dulu roh hamak to tiup kamu isa to biar roh kamu tolben ma abang opet obar na tua yang aro nasi kamu ro pangarato dang di jauh dua dan di jauh tordi pangarato Roma tuson sokama jadi di son rodo kita sekeluarga mata koton ulau tadi bagas atikyon dok na patupahon ulau tadi bagas atikyon amang tebali di sanami naung terpilih ho di hari-hari nang laulin atau hari maho terlantik jala sederyong mahitasi ukuran di patupa bona kita sahasuhutod do imatahuluk asa martahuluk harajaw mahuamang marpahala harajaw nasibajolor di masyarakat desa Parsikuras Sada magbuan hamajuo do persatuan dan kesatuan mahuamang di masyarakat membangun desa Parsingguran Sada menjadi cerdas radema amang dahulu molohata luarna detar naung detar maon molo dihata najolo dahulu maon amang dahulu pahala harajau nabaduahon hupato hami do ulos bulang-bulang ulos mau dingaliniari ulos saung mau dinasniari asa dijolo mahuamang sihutonon ditunga-tunga madamang siarungguan dipudi maho si paimau paro dihuta mahuamang parmahat di baliang pajonok kondadao padomuhon naung siram para mak sobalunum mahuamang persakala sora mahiyang para pisoramito madamang perbahul-bahul nabulun jala unang perhatadohonon jala dapok mumanyan perhatanita dihita sauduran asa horbo ni sisapang nawalu perbutuhan may mga lilit jala parmata mga luwalu asa tujulano namang buano mudi sa Parsingguran Sada tu amejuon jala takas boy maho gabi pangalualuan ni na matua na met na magodang asa dabba madidamang bisu dabba madidamang hamalon alay marsise madamang tunatumua jala natakas na ulo mga zari ipatupahami do siapa parang niyo putaw po sa maradui ima ulos Lopez mo amang asa Lopez mo si Paringas makubasi di sa Parsingguran Sada tujuluanon asa dipudi yarosok di julu may yaringas muluke pala di saya amang siap melayani dan bukan dilayani unang lupa damang dikebaikan nidongan
lain lupakanlah kebaikan diri sendiri. Amang namalo nami Gabi ang gabi. asa ko Molo Lopez no to Lopez na on di imana mo Molo Lopez no di bokya do talina puti amang namalo nami Gabi ang gabi. malulutan no kamu siya puri na polo dumas ko sini Ido otot tok tu sol ada tok perjolo amang namalo nami Gabi ang gabi. asa hupa sa kami na hudok kami dalihat betul hari baru dia pehon di Lopeson baru sudah menuk kita mengaliat tuh mah jadi amang namalo nami Gabi ang gabi. dan si tili-tili dan si tolo-tolo nang peso hudo nung ngadiwotoho imadiulaw nami di bagasan tikyon dihasadaw nami imapoparnyo kunami o kusamaredo na dihutan na di pangaraptuan patupahon ni manahulo huwari kami nakaning imatahulo di damang onong raja imana Gabi ang gabi. doho ulos bulang-bulang na amang nang pakubesi mana di pasiguras sada doho lobesi na alani na malo nami Gabi ang gabi. baik damang ma nahobar tu si jala nauribur nai jadi asa